Denge gel, denge Kurdistaniye. جناوندان و چیانا رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجایی رو 28 جوتمه 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امنو چین سری ساعت پیشکش بکندم دم آزادی بر اپویه ارتشا دولت ترکا داگیر کرد لچای باگو که دست به ترگره کنو یا ایری شکر ترگره لشکری ده ساعتن سهار ده دست بکر هزین داگیر کرد لخر به مشکا سیداری ماری و گوندین در دوراوی به دهان وسایتن زرخی سوک گرنه حد راگان که ده چارچوه اپراسیون ده هلیکوپتر دفرن و تیمن و شرط جیهنه درونه که بمب بارکری لسریا دیرالوک آمدیه کت خواری لگور آگاهی آمبریا بدمه که درونه که بمب بارکری لسریا دیرالوک آمدیه کتیا خواره جبر کتنا درونه بمب بارکری ری ج ترافیک راحتیه گرتن هیجایی بیرخستن کو ارتشا ترکا داگیر کرد جبل ایریشن بجهای گلک جاران بریا بالافرین شهر بالافرین به مرو بچک و گلک جاران جب درونه بمب بارکری ایریش قادین گرلاین آزادی کردستان دیگن رهبری خو سردوی لدیج ایریشان هلوست که خورد او برپرسیار بگیرد رهبری خو سریا دموکراتیک هرما با کروشات سوریه تکیلدار ایریشن داگیر کریه این دولت ترک این سر هرم داخویانک نویسکی دا داخویانه ده افتشاتن گوتن دولت ترک 4 روز خوی ندیجی بناسازی و سیویلانده دوام دکه ای روز گلک جین آموده سیویل دایره پرورده یا متریال ناوندن انشاءات ین تلتمر او گری زوره ناوندن نشته جیهان لسرانسل سینوره هدف گرتنه ده انجام وان ایریشانده شید و بیریندار چیبونه وان ایریشاندنا و ولاتیانده ترس و خوفک چکریه آرمان جبو بمبوار کرنا ناوندن خدمت گزاری جی تمام کرنا دورپیچ آل سر گلیمه و دخوازن وی که بار زده بکن آستنگین آبوری ده باره چکم ده ویره کریزه که مروویا گران چه هر وها بیشین خدمت گزاری و اندوزیاری دوان ده سوتومنی و آشتیجی دواره سکناندم حتی نهاده انجام وان ایریشان ده دناو ده زاروک 17 ولاتی شهید بونه و سر پنجی رژی بیریندار هنه او ایریشین بین هابردنا و پیدنگی هزین کوالیسیونا ناو نتوی روسیا و آلیه دنده دوام دکه او یه خطریا پیواجوی نشان ده دویل همبری وان ایریشان هلوسته که تون تو برپرسیار هبگر نبه دولت ترک هر تشتی بکه کو تکوشین آل دیجی ترور آستنگ بکه آلوزیا بلاو بکه و کارسته که مروی چکه ام پشت خود دین گله خو کو ام پلان دیجمن تک ببن ول دیجی ایریشان دیوین و بریارداری امه آزادی به سر بکه لمنج اوراقای بانگارا واستاندنا ایرشین داگیر کری هات گرن شینی کانتونا من بچه لپیشیا بارگه روسیه ل باجارو که اریمه یه روجاویا کانتونا من بچه پروتستو اقتدار خستن هفسرو که امیسا گلانا کانتونا من بچه سیام همو ده چالاکی ده آخوی گوچ بو که ام دنگ خوراگین جیهانه و روسیه ام جوان دخوازن که پیدنگ نمینن گر پیدنگی خواه دوماندن و دمه او برپرسیارن سوجه ندیج سیویلان و زارو کانتین کرن پشت شانده که بشتار چالاکی در باسی بارگه روسیه بون شانده جه هفسروکا مدسا گلان گلک شین و روسپین من بچه پیکاد شانده بناوی شینین هرمه پیامه که رادیست رایداران روسیه کر و بانک لوان کرن که وک دابن کر ایریش ندیج هرمه را واستینن افسران روسیه شانده پیشوازی کر و پیام جشانده ورگرتن پشتی کو شانده جبارگی هدرکت هفسروکا مدسا گلان دموکراتیک سهم همو آخوی گود هزین روسیه جمالبات شهیدان رسرسا خوستیه و گود ده بانگا راوستاندنا ایریشان بکن نویسکه هزاروکان آدسته جنان آمید سره و برا کانتونا رقه جل پیشی آوایا مجلس داخویانی اگدا جگیرا سروکا دسته جنان فاطمه القردی داخویانی کن هر و مجلس جنان آگشتی پارتی
Partiya Suriye Peşeroje daxuyanek li peşiya avaya xwend. Berdevkan Meclise Fatma Al-Ali daxuyani xwend. Di her du daxuyaniyê de êrişên dewleta tika dagirker ê li dijî herêmê hatine şermezar kirin û hat diyar kirin ku ev êriş li dijî qanûn û peyamên navneteweyî ne. Di daxuyanê de hat gotin gelê herêmê dev jî hevgirtinê berne de ji ber ku bingeha serkeftine û têkbirina komployê li dijî wan dibînin. Her wiha bank li netewêniyek bû hêzên navnetewî û rêxistina mafê mirovan hêzên demokratîk û azadî xwazan hate kirin ku piştgiriya gelê herêmê Bakur û Rûşatê Sûriyê bikin û ji bo rawestandina êriş û komkujiyên li dijî zarok û sivîlan helwesteke ciddî nîşan bidin. Cenazeyê gundiyê Jalê Dewleta Tirk ve hatî qetilkirin hat veşartin welatiyê bi navê Mehmed Mihemed 47 salî 23 cotmeyê li bajarê Tirlifatê yê kantona Şah bi Efrînê di êrişa Dewleta Tirka dagirker a li ser mala wî de şehîd bûbû. Li ser daxwaza malbatê cenazeyê şehîd Mihemed derbasî taxa Şêx Mesûd a Helebê bû û li goristana gundê Pînoyê herêma Şikev hate veşartin. Karwanê cenazeyê ji pêşiyana xweşxaneya Xalid Ferîç a li Şêx Mesûd ber bi goristanê gundê Pîno ve birêket û li vir merasimek hat bidarxistin. Di merasimê de ji rêveberê Meclisa Şehîd Cengiz Mustafa hemû axivê got êrişên Dewleta Tirka dagirker vî name naşkîne. Xuşka Şehîd Mihemed Hûriye Mihemed jî pêdengiya hêzên navnetewî li hemberî êrişa şermezar kir got şehîdan zilim red kir û doğura parastina mirovaniyê de canê xwe feda kirin. Lê mixabin cîhan pêdenge piştî bidawîbûna axaftinan girseyê cenazeyê Şehîd Mihemed spartin axî. Kanalên Telegramê yên Gerilla TV û HPG hatin astenkirin di daxuyanê Raydarên Gerilla TV'yê de wa hat gotin. Kanalên me yên Telegramê yên bi navê Gerilla TV, HPG Kurmancî, HPG Arabî, HPG Internasyonal, HPG Gastelon û HPG Tirkî hatine sînordar kirin û şoptarên kanalên me hatine astenkirin. Cardin fêm bû ku bi vê çalakiya dawî çawa agir ketiye dilê Ankareyê û dixwazin vî agirî bi astenkirina kanalên me bitefînin. Lê xwe pir mezin dixapînin. Çawa ku çi hêz nikarin meşa fedayên apoyî bide sekinandin, nikarin meşa şoptarên wan jî bidin sekinandin. Em ê hîn encamgir û xurttir karên xwe bimeşînin. Em ê bi kanala xwe ya nû ji cihê mayî berdewam bikin. Hûn dikarin xwe bigihînin kanala nû https://t/m Gerilla TV. Şehîdên Internasyonal Andok Jotkar li Kievê hat bîranîn şoreşgerê Alman Konstant Gadik Andok Jotkar di salvegera şadê daxwe de li Almanya bajarê Kievê hate bîranîn. Di merasima bîranê de dayîk û bavê şehîd Andok jî amade bûn. Piştî rêzgirtinê peyama fermandara Giştiya Qesedê Mazlûm Abdî hat xwendin. Mazlûm Abdî got ku şehîd Andok bi fedakarî û cesaretek mezin ji bo aştî û adaleta cîhanê tê koşîn kir. Ev bû mînaka pîvanên mirovaniyê û bû parazvanên mafê mirovan. Fedakariya wê ji bo herkesî bû hêvî û sembola hêzê û ew ê weke mîraseke navnetewî bimîne. Piştre bavê dayîk şehîd Andok Üteros spasî beşdaran kir û got Konstantin ji bo me têgihên pîroz hilgirtine. Ji bo parastina mafê mirovan li Rojava li dijî Daişê şer kir di Konstantin nîşanî me da ku divê em çawa bikin û çawa bijîn. Piştre bavê şehîd Thomas Gedik axivî got ev hefteyeke ku Dewleta Tirk Rojava bomba dike. Gelek sivîl, zarok û kal hatine şehîd kirin. Firinên nan benzînxane, malên gel û noxteyên asayîşa gel hatiye bombebaran kirin. Em bank li hikûmeta Almanya dikin ku dawî li hevkariya bi Dewleta Tirk re bîne. Em dixwazin ku li dadgeha cezeya navnetewîya Den Haqqê li dijî Dewleta Tirk doz veke. Piştî axaftinan ji bo bîranina şehîd Andok xelatên wêjeyî hatin dayîn. Di xelata wêjeyî de ku zêdeyî 200 kesî serlêdan kiribûn, berhama Rîker-Nîger a bi navê Derzên di peyvan de bû yekemîn û xelat kir. Di bernameyê de peyama saziya malbatên şehîdan jî hat xwendin. Merasima pîranê piştî xwendina Sürûda çav ve lav dawî bû. Hejmara 87 a kovara jinê bi manşeta zayenperestî, olperestî û netewperestî hat weşandin. Di vê hejmarê de kovarê balkişan ser tundî û zexta li dijî jinê. Aylên Karakaş bi nivîsa sernavê ji esman sê sev ketin dê balê dikşîne ser nefret û dijminatiya li hemberî jinê.
Ebru Günayjı qala serhildan û berxwedana jinan a li tevaya cîhanê dike. Hülya Osmanoğlu jî di gotara xwe de balê dikişine ser têkoşîna femînîstan. Sakine Esen Yılmaz û Meryem Agar jî bi nivîsên xwe têkoşîna jinan vegotin. Beni godan jemen 3 saat 10 peşkeş kirin ana xatirê we dem baş.